ایوار باش بینرین هجاب بینرین کانال بادنان ساعت بینرین برنامه ایوار بادنان خوشحالی و جارک قدیش جوان مدگل هانی به وجب پیشکش کردن خلق قدیش برنامه هوای روزانه برنامه ایوار بادنان پیویاگی کوابات تدوی خلق داد که دست نشان کرده بیت جهر زمانی او بشین چند که خدمت هوای برز بکن برزان ابابت می و خلق دیگر دای اب رول راگهاند نبی اب تایبت پرسن اجتماعی دا بوی بس جام رابین میوانداری زور بارس روزنامه وان احمد یاسین ما مستطو گله خیراتی به ایوار بادنان سپاس صاحب سرکفتی بن زور سپاس هەلبەت بەڕێزان هێنجی دیشەمبرەوە ژمارە سەر شەشەمە دیار پەیوەندی لەگەڵ پارلەماندا بکەن هەر سەرنج و تێبینی و پرسیارەکە هاوهەبیتە گەهینە میوانە مەیوێ خەلەکێ مامۆستا ئەگەر دەستپێکی ئەم بەحەس ڕاگەهاندنا کوردی بکەین وەک ڕۆژنامەوانێک ئەدبینیت وی دەمیدا ڕاگەهاندنا کوردی چ ئاسادار باز ببیت yani راگهاندن شوێکی گشتی تایبەتی راگهاندنا کوردی ڕاستی پێنگاوێت هاوێتین مرۆڤ ئەگەر پیشێک ئینساف سەرپڵاوسیت ئەگەر بەڕاوردێم بکەین ڕاستی گەر دەستپێکە ساڵێت نۆتا و سەرلدانە پێشی سەرلدانە و حتا قۆناغا ئەڤر و گەشەیەکیری پێشکەفنا خۆڤەدیتی ئێشای سنووری هەرێما کوردستاندا دەرباز بیت دەربازی سنوورین این civakê devletî bît û derbazî devletên dewrober bît belge jî hene rastî ku gerek kenalê navdengên cîhanê mifoyên û keşkenalên Kurdî werdigirin bû textiyekirina nûçeyan yanî pêngavê havêtîn bes rastî nel wî astê pêdiviye ji ber çi çînkî yani ew peyama medvêt ku راگهاندن کار سر بکه تایبەتی توارد نیشتیمانی دا توارد نتواتی دا زیادتر کار سر ویلانی نهادی کردن بلکه هندک لانن دی پاشم دریجی سر آخوین تأکید و ترکیز سر وان هادی کردن لی وکو پیش کفتن هیا بس نل آستی پیدی ما مستقیما بحث وان خلاق بین راگهاندنی بجیم پیش بدبن آنجا بیشتر ام سروان خاله پروسین اوت ام بیشتر کودی راگهاندن سر پیش وشتن او چه خالنی دست بکی پیشکفتن راگهاندن سر جور پیام مینی جور و رساله مینید او رساله کو تو تقدیم کی آن تو پیشکش کی بو خلق کی و جا سر آست نافخو سر آست جدر و هر دو کا آیا او نوعیت او چواه یعنی زانی و زور مهمه نوعیه تواری راگهاندنی دا گلگ مهمه بو نافخوشی بو جدر وجی اگر سر آست نافخو صحیح یعنی لازم خلق خود دا بینید yani اگر خلق خود کانالی دا نبینید مجبوری نسح که دوی کانالی اجبارند پدیوی خلق خود دا ما بس ما چه خلق خود دا بینید تو ناف ايش وزارة خلقی دا بی معانات خلقی سر پلاوستی بگهینی جن پیوندی دار بگهینی جن دا صلات نوچه راست و درست بده خلقی ریپورتاج و ریپورت و اوانات و ناف خلقی دا چیگی یعنی خلق بزنید که تو خدا نوای شبو گهاندنا پیاموی خلقی برف رخت بلند و دا صلاته سر آستش در وجی تو ویت ریگی دینی شا خلقی گیبده گوام بونمونم جواگه کاشتی خازینم جواگه گین مچ جاهرشی کسی نگیریم جواگه گین هر دم جبرت برگیری دا بوینه خلقی کی بر واژه جون کی سر ما براوانیش خو گیریه ام گلگین خدان کلتوره کی تایبتی خدان زمانه کی تایبت کواته تو خوب دنیاسین بو خلقی کی اف نیازبانات بوی خلقی ببید اگر او چند کتب شی پیوندیت خود گل چیگی پیوندیت خود گل خوش بگی برای خلقی کی بده ناف خدا بن یعنی ببینن اوه همی بنا اگر کتب شی يعني وقت بيشن او خالن كتب شي بيش في بيراجعون مصطفى نوعيه جناب ده بحث لك ديسان اف ام جناب هرد هو كارن در و نافخو اف نوعيه نافخو جناب ده بحث لك چند راگان دارن کوردی داد ببینید دیسان اف خالا جناب ده بحث لك کو من شین پیامک آشتی گهین نجدر و تو ببینید کو راگان دارن کوردی چه و هر خالا جبجه یعنی اگر نه چند صدف خالات نجبه گیره راستی سر آست نافخو زیادتر راگاندن مجیلی خالقه کاوش خالن گریدای مسئله حزباتی و اوانه یعنی بهرا پتر یعنی رجع هر بلند یا راگهاندن سراست ناف خود برجمندیا حزبی دا شد کرد برهندجی افلان دی هاتین فراموش کردن یعنی راستی جی
بجین لان نتواتی لان اجتماعی چونکی بلگه مهنه یعنی تو ببینی هر کنالی که هی سر حزبی و سر لانه سیاسی و جبرند زیادتر او کارت کن با برجامندیاوی حزبی آنوی لان سیاسی آنوی تئوری کار چناوه کبید. بله. اوه پتر تأکید و خالد کن. امنا بجین یعنی ما في هر حزبی ما في هر لانه سیاسیه ضمن نهج خو مؤسسات خود اعلامی هبن کار بکرد بو برفره کردن قاعده خوی جمهوری بو يعني كسب كرنا خلقي تماما بس لا ندي نوچي بتشبيه كده لا نتواتي لا نجتماعي هر چنده يعني مروف انصاف باغ بيت دوی بارود خبری چند روزه کادا در باز بوی همی بونه اگدن گل سر و پرساری فرامدوم و مثلا سر خوابونا کردستان روسیان مصطفى رندین سروی خالی اف برجواندی و جناب بحث لیکی دی و تراگهاندن هم تنه برجواندی حزب دانه آل سرکی ام بجن اوه خالد چه کار تکرن السراگهاندن هیا اتزانی یعنی راستی بوده بجم مانه بوچی از شاشه که بد که مگرم ام kanal دیتنه بکنه نمونه چونکی برچه زیادتر یعنی بینری هی مثلا خوینریان مثلا گهداری اوی دیجی رول خودگیرن امنا بجین یعنی روزنامه گوار رادیو بس بوی قناق پزرامن بهرابتر سر مسئله دنگ و رنگیه سر مسئله شاشه او شاشه بو چه تیده بگیرن یعنی او تشتی توی شاشه داده ده پیشکش کردن بو چیه جالبه بسیاره تیده بگیرن تو تشتگی پیشکش که با خلقی بخواه گیرده یعنی اگر ابزانم کنالک من هبید خلقی متابعینا که نصح کده بو چیه است یعنی کنالی بگم بجا اوه یعنی از بجمته که خلقی من تیر بوی راستیش وان بابتاش گوتار سیاسیش گوتار حزبی گوتار حتی دیروگی که گلک جارا ام داکوکی و ترکیز سر رابردوید که اینو مهو گیریا الى آخری ام نابجیم بلانه بید بس یعنی آریشات تویره را گلک تأکید و ترکیز سروان خالات ده گرن برهند ام بجین یعنی بلا خلق خود دا بینید دا خلق شاشه و بده گرن ما مستا چه به تکرن اف تربون جناب تا بحث لیکر یا خلقی ده قربویا و چند دیگه اون جاره کادی ده خلقی مبری ویده تراگهاند نکادرست یعنی پرسید مثلا پرسید نتواتی ام ویش بیر نگین یعنی تو چه رنگ بی تو چه ایدئولوژی بی تو چه حزب بی تو جواگی گیدا چرنویسی خراب بگی دیاره راستی یعنی بوم خود سیره یعنی از بینم جواگی گیدا دو کانالت کردی ببین و جا هر نوک بیت هر رنگی بیت دژی کد شولکن آن دژی برجامندی نتوی شولکن صحیح اول ویری چه پیدا یعنی تو خوش بیر که دژی جزئی یعنی تاگی الله نکی جوی جواگی صبای هر مطرسیک بیت ام همی تعداد بشک دارین صبای هر خیرک جبت دولتی ام همی تعداد بشک دارین بنمونه یعنی اف شر داعشی کل سر ماهاتی فرض کردن يعني داعش بيفرق جداي ديال ديني ديال مذهبي ديال فكرات ديال نتوات ديال زماني شرعي كري شبرندي ام همي يعني زيان بمهمية بويا صباي ام دولة راجهين بنمونه خيراوي باشاوي مفاي بمهمية فأول سيرة شبرندي ام بيجين يعني ما او گوتارا ایگرتین نینه ناف برای همین مؤسسات اعلامی داد که هم بشین به گوتار ریه که وصانیش خلقی خوب دین که فعلا ما برجواندی خو نتواتی دانا سر هر برجواندی کدی ام برو واجد بینی پراستی برجواندی یعنی هر کنالک وکی ما گوتی گریدای لانه که حزبیه برجواندی خود حزباتی پتر پاریزیش برجواندی کدی اوه خلطه برندجی يعني هم بينين يعني بينر نوكي أستبد فيها وقت هم صحتينا كانوا الخو ما بباش يعني جاران أفجي نوع تكرن يعني بتشنا ناف خلق جدارة برسيبه تكرن كانال من نديتي أفتش تكري براستي يعني بكن وتشد فيتن بوا بشكش كين هي شات هرسكينن بينما الجلك والله تدبيني اگر نسه هی و شش هی و جاره که سال جاره که افراد پرسیتی نگیرن
تشتی که اول نادن تشتی نیت گورا پانی دا چی که هدف سرگی و توی بینری خوبه گریده اگر نه بینرش طرفی بگو نه وجد و هبی بله ما مصطفى حسن ذكر كنت جواك كده دو كانال هبن هذيك بيجين راو بوتشون جواس بنود جاتي كده كان لكن انا بحس الفيديو جاتي كان اوتراغو هاندرين تذكرين كانجي يا روايا كود جاتي تراغو هاندرين بيتك تظني يعني سر بنمای مثلا خلطیه رنگ کانالک دید يعني پیامی که آن هر تشتکی برای برنامه خود پیشکشی خلقی کرد بله کارتگرنی سر برجامدی نتواتی نشتیمانی بکرد اطلاعاتی بکرد و گفت تو دشی برسینگی راسی بس ما بس بیشه از بحثی برجامدی کمی اکو مهمیات گله کی یعنی تو چه رنگ بی مشکلی نه تو چه ایدئولوژی بی مشکلی نه تو یعنی احتمال مثلا افرنگه وسط جهید بفری که اگر از خدمت بگم برای هاندنه دشم خدمتا بونمونه نشتیمانه خوکم رنگ دید بیشتر نخیلی از فری که دشم خدمتا نشتیمانه خوکم اول گله کار نرماله بس چی تو وارد دجاتی کردن کد دار سر حساب مسئله نتواتی وگاوی مشاکل دچه بن جبرند مدید جی اوه یعنی کانال دا مدید تأکید بونمونه سر پرسان نخیرد کرد و پروسا رفراندوم دا کانال دیجی هبو تأکید و ترکیز سر پرسا بلد کرد من اوه دو جبهت هفدش شبون یعنی آیا کیش بو ما باشه بو و قناغ ام بیجیم بله لازم هم دجاتی و پرسیب که اینا بیجینه چی که دیبارجان دیت تیشن صبای تزانی وگاوی ام دولت خراجین سرخابون خراجین اوید گود نخیر اوجی مستفید بیجه زانی برند اسود بجم يعني لازم ما او گوتارا ایگرتی هبید بو که بو برجماندی یا نتواتی اما لایان حزبی داد چه فکر هبید تو سروی فکر خدمت تو راگاندنی که او يعني دي في قناعاتنا بس نفس حسابه تكشونا برجماندی نتواتی ما مصطفى هم بيجين جناب داش ما جا بكر كوت تشبيت كانالا كابيتن بيجين ريكلام بوهند كيركو بيجي الناخر كانالا دي هر نفس جواك دات نفس هم بيجين هر تشتكي بسربيت يعني بسروين بلد دو بسروي يجي دو بسر افيد بلد يجي بلد جاي لتلفيرينا بينكو اگر كانالا كابيتن ريكلام كد بيجين مثلا نخر بو ريفراندوم قال عندي كانالا كابيت بيجين بالي بو ريفراندوم تو بيجي افجي بيجين اف خالبريانو که جناب دب آماجه بگیری کو پیامک آشتی گهت جهان بيجين عملت که دموکراسی و آشتی و آزادی آره بس سانیل کیش خالدا يعني سر آست مثلا تشت باشتر و نوعیت تو تقدیم کی يعني او مثلا هفرکیه او نه هفرکیه او دجاتي تشتكي وهفركي تشتكي يعني صراع ومسألة منافسة تو منافسة بكي أو تماما يعني المنافسة إعلامي هرا هي اف منافسات وده شيء بونو مناتو كانالاكي تو بغداد كانالاكي دي برنامجي كي باشتر اینا گوراپان دا خلق خوفه گیره دا تو محاوله که برنامجی شی باشتر چی که بینه گوراپان دا اوه مسألة يعني يوم منافسة بس أودي مسألة كد دجاتية يعني أبد قلت النخير بله أبد كار جيت كربو نخير ونكجي كار كان كو اف نخير السر بگیرید سر رای خلقی دنگ خدای سر رای گلکا دام پیدام بگیری کیف بهاتی نکجی کار کن کو اف پروسه دیسا به حلوا شاندن و دیسا انجام تو نه قبول کردن بس اگر سوای دولت کردی چه بود دولت امسال خوابو بونو ما آلای خواه بو ما کرسی کا خواه بو جواکی نیف دولتی دا يعني همي برانسيب الدولة بون ما خوراجيان ما اوجي مستفيد نو بنويد قوتي نخر بو في برانسيب بونو مناسب يعني اوجي مستفيد بوتو دي دجادي كي برهند تراجهان دن نوچي ببيت من برك عن درجهك بو دجادي كرني بوتك چونا برجمدي نتواتي يعني سر برسل نتواتي لازم هم يقبل اف برسد حزبي وكي مقوتي تشيكي برانيوفن كانوا سر حزبي فانا بلا يواري دا شور كان يعني او خلق ايده حسنگيني تو قناعت چه هيا و گيري دا خلقيه بس برسانه تواتي ناچي بيتت ما وصل اگر دليفي بدا من اس بيوندي كور گيرم از بارم كاك بارزان گلم دا فرمو كاك بارزان زور سپاس من باشكراتني ميوان برز تردكام بله
پرسیارم بۆ جەنابی هەر ئێستا وتی دیشکردن یعنی بە مەسەلەن بۆ نمونە وەکو ڕێفادۆم نەخێر باشم پرسیاری کرێ دەکەم بە چی یاسایەک من ڕێز حرمەتم بۆ جەنابە بەڵام بە چی یاسایەک دیاری کردووە کە ئایا من پرسیارێک لە جەنابی ئەکەم با وەڵامی منی هاوڵاتیەک بداتەوە کە من ئەجا متابعی جەنابی ئەکەم حەز دەکەم فێرهەندێک شتابم لە ڕێی ئەوە لە ڕێی کەناڵەکەی تۆیە ئایا ئەمڕۆ کە دوێنێکە بگورە دوێنێکە ڕێفراندۆ بکرا باشە ئایا سەبەبەکەی تو بۆچی دەگەڕێنەوە من لە ناحەیەکە ئەژین ناحەی کەلەکچیە سەتان 50 دەنگ نهاتۆ بۆ دەنگدان سەتان 50 نهات بۆ دەنگدان سەتان 50 هات بۆ دەنگدان لەو 150 سەتان 12 دەنگی نەخێر بوو بەڵگە بۆچی دەسەلمێنم ئایا ئەم ئەمە ئۆکارەکەی بۆچی ئەیگەڕێنەوە ئایا ئێمە تۆ بەیانی ئەگەر تۆ دەبیری بە دەوڵەت باشە ئایا بەیانی ئەگەر تۆ نەبی بە دەوڵەت ئێمەی بەرەو هەنگارێکی تاریکە یان بەرەو هەنگارێکی خراپە بێ ئایا تۆ مەسئول نیست پێ ئەوە پرسیارە لە تۆش یەکەم تۆ ئەڵێ بەرەو هەنگارێکی باشە بچین ئەمەش مستەفید دەبێت ئایا تو چ گرنگی بە من نەدەی بەیانی ئەم ڕێفراندۆمە بەرەو هەنگارێکی خراپم نەبە بەڵێ کۆک بەرزان پەیامەتە گەهشت زۆر سپاس بۆ تا کۆک بەرزان کۆتشکەلێکی گەرمە دەبووی بەڵێ مامۆستا گەشت بەسبۆیدا باشە کۆک بەرزان بوو یعنی تو تا چه زمانێکە وەختی تو دبێژی نەخێر بۆتە باشە و پشتینگە تا چه بەڵگە هەیە وەختی ئەم دەوڵەتە خۆڕات گەهێنین ئەف دەوڵەتە بۆمە خڕاب بیت یعنی تو ئەس احتیمال دێر سەر چت کەم کۆک سەر نه ئەڤە ئاخفنامە سەر پشکداریە خەلکێکی کەم پێتش هەفتە دوش سەدی وەختێ بەرەف سندوقێن دەنگدانیشن دەنگی خوددان جاری ئەنجامشتا نەدەرکێت ئینەمە قەناعەتجی گەلێکە هەی ئەنجامێ کەرنەڤاڵن جەماریش ئەنجامێ ڕژیانە خەلکێکی بۆ سەرجادا و گێڕان ئاهەنگا تو دێ وێ ڕژێ دەزڤینی ئەو ڕێژە gelek yani ya bilind ku xelkekî gotbît belê ev noqtayek wextê xelkek bêjît belê behrapitira xelkî bêjît belê ew mesuliyet û guneh hemî dibûyê xelkî zivrît eger hat û sivayî wela me ew qenaet nîne xudê neket arîşek çivan matirsek ser Kurdistanê dirist bû bes te çi zaman heye eger em dewletê çêkeyn û elan keyn dibû me xirabît yani zanî eva tê tekirin rastî jî hemî şekila min got ew dijatiya tê tekirin bes biryara geliye zanî biryara milletî ye millet wextê biryarekê de baş e êkî gotbelê xelet e duwa gotbelê xelet e siya wextê rêja here bilind gotbelê menaya rastiyek aş bayî menaya tiştekê baş e piştayî zanî bes wextê tu bêjî nexêr ew tiştekê babetekê girêdayî te bar bike tu jî dê mustefîd bî tê gotî nexêr tu jî dê mustefîd bî ji xêr û xêratê wê welatê wê dewleta ku dê te ragihandin serarayê ku te gotî nexêr jî bes dîsa lanê gotî belê jî dê te qebîl ket ev e wekû bersiv مامۆستا گەرم بین بەحث لە پرسێن نیشتیمانی بگشتی بکەین و ڕۆڵ ڕێگەهاندن بینی دەمێ پێشهاتێکی یان پرسەکان نیشتیمانی ناوەگەری کووردا سەر هەلدا ڕێگەهاندن چەند شێت ڕۆڵێکی درستە بگیردن و سەردەریەکە باش جوانە gelek yani plastîjî yani gelek cara berî pirsa referandumê babetek tata azirandin nav dezgehê ragihandinê dat kor û semînara da yani partok ser hatine telîf kirin ku hestana tewatî ya takê Kurd hêdî beref nemanê veçî ne bes ya takê Kurd yani seranserî cihanê netîcê cihangirî û ewlemê û nemana sinûra ne yani berî ke heta te postek firêt kir deh fîltera ra derbas bû deha fehes kir seht kirî evrûkê ev nemaye tu dê sinûrî bazînî bey ku êk mutabaate biket her bizanî dikate çawa sinûr bazan rêka vê cîhangeriya hey berhindê jî ew yani ew pirsê netewatî dinyayê hemî hestê wê berevkên bûnê veçû me jî wisa hizir kir taybet bû cîlê piştî serildanê ku mezin boy û rabû hetanûke gehiştîne temenê 25 salî û heta 30 salî evî cîlî nedîtîne nexweşî derdeserî kar sadê çûyîn ji berindê ihtimal ew heste me hizir kir ku lawaz bû dev xelkê me dev takê Kurd bes piştî vê pirsa referandumê rastî jî
تماما او هزر بیرت مد کردن و تا آزراندن سر دزگاه راگاندنی و خلقی کور و سمینار سردان برو واجی در کردن یعنی چجورا مبارد کرد و گرمه و حماسته گل کردستان پیک و با پرسکانه توات یا چارنویساز کو گریدای هر تا که کرده دی و گرمه پیشکدار بیته دا کواته اوه چد گهینید با هر بابته که نشتیمان پروری با هر بابته که نتواتی گل کرده که یعنی ما دید حتی لانه سیاسی جی دجی و پرسه و کار جی با دجات یاوید کرد ساعت دومایی که دهات نسر خطی و اوجی دیساج بریارا خالی و بونو هاندانا جمهوری خود گیر که بچن بله بو پس ریفراندوم سرخابونا کردستانی کواته هستانه تواتی کنگی دیار بید وی دمی دیار بید وقت ملت کویدت پنگاویه که دا وقت ملت کویدت خوشه که دا بس بو برجواندی ها یا چه یا نشتیمانی یا نتواتی گرتینه و هستوا کارت کرد راستیجی کار کرد یعنی فعلا یعنی بنی ویجی تنگاویجی بو مچه بو یعنی هرش هات سرما گروپ تروریستی هات سرما دجات یا ما هات کردن باور بکه یعنی رزو احترام بو پیشمرگی بو خوینا شهیدا قربانی هات دان تا گنج کرد یعنی صدام پزارهان قطابیا بگیره شلاوا بگیره یعنی اوید بجم نه پیشمرگش کارمندا بگیره چون سازین سربازی داخواست کرد مدوید امجی بچین پشتگداری بکنج براوانی کرد ناوی ولاد ما اوه نبرز بونا هستانه توادی افسته ما هی دیار بیتان گاویا دا بس وقت دجاتیا و هستی بیده گیرن دجاتیا برجان دیانه توادی دیده گیرن راستی اوه کارساده مروف بیتشی منو که اوه که ملت کرد ما چنینه ها چه دست مدانینه بس ما اراده هی و اف هستا بقوتا یا نتوادی ما هی اوه هر دو دی مبسری خن نچک مبسر تخید نزمان مبسر تخید ما چتش مبسر ناکد بس اراده دی مبسر خید و ما گریدان آخه و بغلاتی و نشتیمانی و بلندبون هستم اوه دی مبسر ما مستعد هر دو خالن جناب تا بحث لگیری هم هستانات واتی دمی کمی تو دمی برز بیتن جاری هم بحث را گواندن که چهار سرپتیویت وان هر دو حالتان را انجام داد اوه یعنی ام کار سروان نقطه بکی و فعلا جی را گواندن نجی گیر یعنی مروف بو خودی بجید بین صاب باقوید یعنی را گواندن دوره گلک بالاوی پیروز گیرا بوه پرسا یا نشتیمانی یا نتوادی یعنی من متابعت گر مدیدن کنال جورا جور سر حزبا و باند بیلان و چناف سر خودانا با اف کنال مدیدن همی بیگ و سر پرسا ریفراندوم راستیان اوید گل ها اوید دجی شولی خود کرد راستی جی اوه جی هبوه بس عموما یعنی شویگی گشتی همی سر پرسا راستیان من دید یعنی باس مسئله حزبات یاد کردن باس برجام دید حزبات یاد کردن راست همین آپیک و کار سر مثلا نشتیمانیت کرده توادی حالا لازم وصاجی بید یعنی تو زانی یعنی اگه کنالک بگیری دو حزب بگیری تو تشی پرکا پاراستنا برجام دید نتوادی پرکاوی کنالی هر جمهوری خوب فرقی وقت جمهور بینید اف کنال آن اف حزب زیادتر سر پرس نتوادی شد کرد بله کو زیادتر سر پرسید حزباتی شد کرد دی شعبیات خو برفره کرد یعنی گمان تدانینه چی که خلقی کی بجمت حزوی پتر یعنی یا نتوادی کوشی حزباتی بی برنده اگر ام سر وی توری شد کین پروسی ام دشین قناقت باشتر در باس بله ما مستما بریانه که شما بحث من دیگر اگر کانال الحزبی هبین او برجام دیا حزبی دا کار کرد او ام بدینا لاکن بحث پرسن اجتماعی کردن پرسکان اجتماعی سر هل دادن تو ببینی بو چی گوتسارا همی کانالا ایک نینه یعنی اگر چنکو او کانال بجین گوتساراوی گل یا نتساوی نبید اگر اف کانالا که بجین مدرسه دا ناف برن یا بوچ اف کانال هیا یعنی نواج فوق کردی دا بوچ اف هیا اگر مدرسه نه دا کار مدرسه نه تا زانین جاری بوش رگیل وی کانالی به نگر زانی ام یعنی آریشم ام اشتاد مفهوم وی آزادی درست یا را دربارین نگشتینه بله یا ام دیگه این وقت تو بیشی تو آزادی پرست راگاندن دان توار راگاندن دا کو او آزادی او تو رابی دجاتی که بله کساتیا بشکنی احزاب بشکنی دجینه تا خوشل که نینه او آزادی وی مفهوم امریکا و نینه اروپا و نینه بس تو تشیل سر خالد بونمونه
دست نشان کی تشخیص کی لوازیا تشخیص کی و سرشول کی کو تو وان لوازیا یعنی نهلی برای باش کی و سر خالد باشی و تو شول کی دا باشتر لیبی بله اولینه ما ندیدی لانه واقعا الله یا ما دیدی اول کو دجاتیات تکرم نوع آزادی را در برینی راست هم جواب کردیم راسینه ام آزادین ما آزادی های هر یک آزاد چت بشید بس ناچی بید تو آزادی استقلال که بوشکاندن و دجاتی کردنی نین مفهوم کی دا تو بجی از دجاتی کم چی از آزادم ناچی بید یعنی بو ناچی بید چی اول تو لانه گیریش کنی توی آزادی تا چه بخوب بجه بس لانه دینش کنه راست تا چه فکره هیا بگینه خلقی تا چه ایدئولوژی بگینه خلقی تا چه نهجه که بگینه خلقی بس نسر حساب لانه گیری تو لانه گیری بشکنی خاصتا پرسکان نتواتی داوید یعنی معقوله تو نتوی خوب بشکنی سر حساب هندک مصالح دی وجا کچه دزگلته برجوان بکیه او خودت ظالم بس تو چنا بید تو خود جزایی شوی نتوی یعنی معقوله از کرد بم پاوجمه کردا معقوله از یعنی بکن نتوه ضمن نتوه کرد بم پاوجمه نتوه کردی نه معقوله ايش تاگه کم جز بحث خود کم بس یا معقوله وقتی از خلطیه گید بینم از چاره کم یا معقوله من نهجه که خاصه بید از تقدیم کم بخلقی بجمع پرکاوی نهجی ادشم خدمت دانه توی خود کم تجی نهجه که تایبت هی تو دو بیجی از بینم اگر وی نهجی ام کار بگین دزیده تر خدمتانه تو خو گین اول زور طبیعیه بس اما سر حسابایی که دیوش کاندن هایدی اما مستقل گلک جارات راگاهاندنی داشت هذا دیتن کو صفقاتی که کریم سر کردن کردات هذا کرد یعنی بگشتی ام بحث که تو ببینی که چند درست راگاهاندنی داره بده نشان داد اول نه راگاهاندنی پیام راگاهاندنی اولینه تو يعني حتى يعني سركرده بيت خود جمنته بيت شنو بيت تو صفقاتي تعامل تقلقي ما بقلق جديد بس اول نينه راگهاندنه يعني تو بيجي سر حسابا از آزادم نينه اول كرم که یا تهچه تو خوب بشه بلا خلق یک باری بتبینی تو قاعده تا برفره بید زور نورماله وكو حزبها اما تو عندك رمزا عندك سركردا عندك مقدسات نتواتي مقدسات اجتماعي تو بيشيل كيس اول نروشت اعلاميه براستيش نروشت راگهاندنه روشت خويتين برانسيب خويتين لازم تسروان روشت برانسيب و کار بگی وصا تو دي خلقيش خورويني يعني اول انا بینم مواد درست راگهاندنه بله اما اگر بحث پیشاد نجواری که میگن به نمونه شهر داعش اگر پیشاد اگر حوزه الهرم کردستان ببینی نمونه ویژه شهر داعش به بحث کرد چند راگهاندنا کردی شد درستی ارکی خوار رابطه یعنی چند بیشین راگهاندنا کردی نبوده جدر اگرش بود دشمنی کو بشن چند که زانیار یا راگهاندنا کردی واره بگیره خود به ما قناعت چی بو یعنی هر پیشاد اگر چی بید سر نتواکرد چی مانه ام تعاملت قلبینه که صوره يعني اف صورة ريفراندومي بوما چه بوي مدید کانال ایکو دو چواگیر دور سروی پرسه شور کرد پرسه ريفراندومي سر خوابنا کردسانی وکو پرسه کانه توادی قناعت بوما چه بو جبرد منو بایدیو هی یعنی بو دهاتیجی بو آینده ایجی هر پرسه کو هر پیشاده کانی بیتد گوراپان کردسانی دا تصور من دی خلق وکو دزگیت را گاندنه وکو خلق جی همی سروی پرسه راسن اگر دجاتیشی بید دل سر حتی شر داعش ده يعني دیسا کانال خلق دو اواتود بیجی او نه تنظیمه يعني ما اورك خسنينه کو ام بشم درسي کار بکن بوان پرسا راسته يعني مجالات جي گود بي تي في بو نمونه يعني روزانه کنگره که روزنامه وانی ها با کرن کسک ها با دست نشان کرن بناو همین محورا بونمونه داخویانی داوانه مدید شرع عراق کویت دا و پشتی کو یعنی رژیم بری آشناف چوت دا پشتی کو کویت هات یا رزگار کنش لایف پیمان و روزانه کنگیر روزنامه وانی تا دانان بو کسی کی ناو همی عملیات و همی محورات ویشاری اوی داخویانی دان زانی بار بگیری بو همی جهاد معنی
لێ ما ئەvە نەدیت ڕاستی چینکی بۆ مەژی تشتێکگەنی بوو وەکو دەستگێت ڕاگەاندنێ بەس بۆ ڕێک خستنەوەی پزرا من ژۆرێک بێتە دانان بۆ نمونە توێ ژۆرێدا ڕۆژانە راپۆرت گەهنەوێ شەمی میحوارا شەمی عملیاتا و ڕۆژانە کۆنگری خۆ ڕۆژنامەوانی گرێدەن کا چی تەتەور چێ بووە گۆڕاپانە شەڕیدا ئەبروکە دی بۆ سباهی ینی ئەوە توبژی ڕەنگە ئەvە چێ ببیت ینی هەندێک جارش نەتیجە خەلەتیت مە دەستگێت ڕاگەاندنێدا ببیتە جێمە فارگرتنێ بۆ دژمنی ئەvە هەی چینکی ئەvەژیش نە شەڕۆزایەمە بووە ینی هەندژێ چێکردنامە بووە و چینکی نی بووە ژی بوومە شنشکێکی بووە شەڕە سەرمە هاتیە سەپاندن جبر هەندێڤە مامۆستاکان باس شار داعشکەم بژیت کو ئەvە یەکەم شەڕە وسە سەر هەرێما کوردستان دەتێت لێ وە قۆڕاگەهاندن و قۆڕاگەهاند کارمە چەند شیام ئەزمۆنەش شاریوەرە بگرین بۆ ئەگەر خودێ نەکرد جارێکاتی شاری سەر هەرێما کوردستان بێ کو ئەم نەبینە ژێدەر بۆ دژمنێ خوا ینی ڕاستیژی ئەم بژین ینی ئیشەڵاو چێ نابێت زمانی شەڕان نەمایە زمانی دیالۆگیە تێک و دوگەشتنەیە و پێکڤە ژیانێ لە هەمی دنیاانی بەرەف وان قۆناغەوە ئیشەڵامێت چین ئەس تەسەوڕ ناکەم جارێکاتی ینی شەڕ سەر کوردستانê بێتە سەپاندن ئەمژی خۆدان هەفپەیمانین مەژی پەیوەندی باشە دگەل وڵاتên zilhêzên cîhanê welatên dî lê eger hat û ew cenabê te dibêjît yanî ev jî hat mutewaqe nebû ku gropekê teroristî vî hejmî wisa zî werarê biket û zî bişit yanî kontrolê ser çendîn devera biket ne bes li Kurdistanê li Iraqê ne çavarê kirî bû lê serederiyeka ya em bêjîn qehremanane gel hate kirin û pirêka pêşmergê û pirêka yanî îrada miletê Kurd em şayn bişkênîn û spas yanî bo Xwedê bo hêzên pêşmergê bo hemî lanê pişikdar konûke snorît xwe mezaf kirîne me rizgar kiriye destê do îşallah ve dubare nabîte lê em tûşî wan xeletiya beserbor jî bû ku rojnamevan yanî min bawer e bu dahatî dişên mifayê wan xeletiya wergirîn carekadî ku dubare nebine ve xalet bajî em bişên baştir lê bikeyn bes tasewwura min yanî naçî bît bu xas e'lama herbî yanî ya cida şer tiştekê dî yanî lazim e dîrase bête kirin ne hema her kişime keyfa xwe çû berûkê şerî keyfa xwe me tasîr kir û keyfa xwe me daxuyanî wergirtin ez da vê pisyarê gehîn me cenabê te ku boçi me kadreke dirûst ne ku em bijîne elama herbî da bişêtin em bişên mifayê jî werbigrînan ji em behsê sendîkayê bikin boçi heta vê xulek bû rojnamavanan nevekiriye ku eger sibahî xwedê neke careka tiştek wasa ser meletê ku dat bişên bi diristî karê xwe encam manê evet zanî min got te bawar bike em milletekî em hemî gava aştî xas bûyne yanî tarîxa milletê Kurd xirêb xîne hiç carekê tu nabînî milletê Kurd hêriş kirbîte ser lanekî ser welatekî ser netewekî ebeden me nekiriye hemî gava em çeperê bergirîkirinê dabûne me dîfa aş xwe kirî îkî hicûm kirbîte me dîfa kirî ev ne ez bijim ev tarîxa me wisa berendî jî me ehmiyet ve ev babete nevergirtiye çîkî me çêniyetnînin em hicûmê bikeyne ser çewalata heta em serê elama herbî şûrkey bes rastî jî vê me hezera xwe wergirt ba me kadrê xwe tedrîb daba xwedê neket sibahî hêrişek bête ser me em dê çaweşên warê ragihandinê da kar bikeyn çi bikeyn baş e çi bikeyn xirab e zanî evan xala xira em ser Asya bayn berendê min gotî yanî ev şerê Daeş bo me wekû rojnamevan yanî hat nepêgihandin rojnamevanên me ku bo ayîndê bizandî çawa teamilê digel bikir gelek ji rojnamevana netîce neşaraza bûnawa giyanê xwe ji dest day gelek ji rojnamevanê birîndar bûn ev e netîce wê çi bûye ji netîce ku yanî şaraza nebûye warê ragihandina serbazî da û ya şera da berendê ez bijim yanî lazim e em hemî gava hezera xwe wergirîn bu çeperê bergirîkirinê hayê dîfaeke xwedê neket sibahî hêrişek bêter ser me welew em teweqa nakin û zemanê şera û zimanê şera nemaye lê bila mirov hemî gavet hezerê dabît ji berendê jî pizra min baş e ku em xwe pê bigehînîn yanî vêja çi pirêka kora bît simînara bît çi rêka xola bît yanî
هنه ما مساعد شارازات ویواری دا بین وی کادری تدریب دن بو هر پیشاته که خود نکرد جاره که بیدر ما مستقرم بحث هاتن وان پیشاته که نم بجین که اگر راگهاندنا کردی یا گوتار نبیتن جاری اگر هر تشتی که بسر هری ما کردستان ندیانجی سر هلدانا پرسکان اجتماعی دا هر کانالا که گوتار خوابید اویدی چکار تکن سر خرگی هبید دل سروی پرسه هبید اوهات یا آزراندن اره او گله که مهمه بسیار که جی خوده من مشکلی آهیاد گلوه هی بله تایبتی سر پرسنن تاواتی که من او گوتارا ایگرتی نبوده بله یعنی بونمون یعنی وان ریدان بوریدا دا بینی ایک خبر 4 دزگاه راگهاندنه دا بچار شکل هات دارشتن هات گوتن یعنی تو یعنی بارش کی بگی خوب ده کی چینکی چی هری که دیو برجواندی خو خبر دیگه زانی آنجی مثلا گرک جرا که سبق صحفی اندک حس کرد زیتر بالاف کن توش خلط یاد بون حتی درستی گهش با صورت گهش با بوری چو خلطی وگان داخل کی یعنی اوه برخلقی آلوزی پیدا کرد شپر زد بید نزانی دو مطابعه که بکید کیش درست بیجی زانی یا درست اوه که اوه ایگرتی مه بید مگو تدجی یعنی بری ویجی چونکی اگر ما هبایه مثلا ناو همی جبه هاتا ناو مثلا هبایه که روزانه اف کنگره گیری دابا و روزانه دابا دزگه تصورم دا باشتر بید یعنی زیادتر دا مصداقیت هبید دا خلق بتر باور کرد بس اوا ام هر یکیش ما شرخ خوبه بکرد یا درست نینه ها بله ما مستقیم بحث هنده بگن که نوکاوت وی دمیج داشت هنده کانالات ادادیتن هند تدید گوتارا کا بونمونه یا اردوغان اینا سری گوتارا که دیجی کردات خوینید هنده برام بردا حیدر عبادی اینا گوتیا و یه گوتارا که دیجی کردات خوینیدن هم سنور هات نگردن و هم 8 شعبی هرش کرد سر ما کردستانه تو وی جور راگهاندن تو مدرسه سر هری ما کردستانه میج در انجام ویجی کو اورو کم اگر مثلا گنه پرانی خلقی چن بو آزوقیت کردن بجن سنور دی اینا گردن جاره کد ام دی مینه برسی جاره راگهاندن چند یا درست یعنی چند مدرسه سر ساکی کاکتلی یعنی ما تجربه تاین بله دست بشوراشا وقتی کرد دست بشوراشا گیری دنیا خرد جیمه بود بله دنیا خرجی بدیجی مشهور کرد همی وسایل تعلیم دیجی مشهور کرد بله شوراشا درگاه خوفه کرد ریکا خوفه کرد سرکت نجیب دست و اینا بله سالان نوته سرالدان وقتی الویری چه بوی همی کانالا دجات یامد کرد ریکا خوفه کرد ما منطقه آمنه درست کرد اما اینو نوتو دوی وقتی پارلمان کردستان هر بجارتن چه بوی آجوی عراق بگیره وش ترکیه بگیره وش ایران بگیره وش پرانیا ولاتن دنیای دجات یامد کرد چوا این کینه حتی البجارتن هم کنی و این چنه حتی حکمت چی کنی و این کینه حتی پارلمانی درست کنی بله ما هالبجارتن کردن پوان امکانیات ضعیف پوان کم خبریه ما کردن پارلمان ما چی کرد حکومت ما چی کرد وزارت مدانان هر او دجات یا مکری هادنت پارلمانی و رینشنخاره او ممنون بون دزانی او خود هادنوات پارلمانی دادان پیدان بو هر او دجات یا مکری عالم ما کردستان بلند کرد وقتی پیشوازی سرکردید مد کرد و او ممنون بون زانی بو وی پرسیجی پرساری فرندومه دی دجات یا مایت کردن دی محاربه مایت کردن دی طابور پنجی شول کرد بس وقت بیتا امر الواقع همین اعتراف مکن او دی صاد ممنون زانی مسئله ممنونی چیه برجواندی دیگه لیکن برجواندی آبوری مدی زانی ولات اگه وقت داخویانی که بدت احتمال ترسی شمنا خواه قومی ترسید مثلا عندك تشبن بس بوما وكو قال كردستان ما ترسيني سر چو ولاتا ما چجرا نبوين تهديد سر ولاتا جيرانان سر ولاتا ما مشار داعش كري ن دفاع عن كردستاني مشار داعش كري دفاع عن كردستاني عراقش ولاتين دوروبر و دنیای خیره زانی اگر پیگه بزاوی بکم اگر پیگه داعش برفره بباد عراق دا و کردستان دا و برفره بباد وگاوی دنیا خرنت شاد داعش بشکنی داعش هاتش کاندن دنیا هات آرام کرن جبر هنده از بجم وان جورا پرسا گرنگه ام نترسین
دجات یا ما تکرن نوکه جات تکرن اوی خطاب خواند و اوی گود درگاه گیرم و اوی گود نایل مجال خوی جایی بود اوی که بو اوی دیتا کردن بس اوی تشتت وقتی نه ها ما مصطفى اوی او پیام آشتی ام بیشین کو اوی گله کرد با همین جهانه و جنابت بحث لکی لی ام بحث راگهاندنا کردی بیان ام بیشین اف گوتارن دیجی کردات این خواندن چند درست راگهاندنا کردی دا بین نشاندن و چند مدرسه سر تاکی کرد درست بیان یعنی الان ما بیانی نه اف بیشم کو خطابک سروکه که یعنی اوی جیران ما هات خواندن خطابک کل دیجی کرده هات خواندن یعنی گفت از سنور تحریم کردستان گریم یعنی گفت از هرچی که مثلا تحریم کردستانه چند یا درست اوت کانال کردی دا بهترین نشاندن و در وکیل دف خلکی درست بگن دزانیم بوده بیشم یعنی گلک جرات داخوانی دزگه گرای ما بخوی دیدین یعنی من دیدین تاتین دیجی و پرساری فراندومه و اساس بونینه یعنی وی و نگود یه ناو مثلا سروک وزیر ترکیه آخفتی ناو سروک کمان ترکیه آخفتی حتی دمایه اول لانه دی اگر تو صح که اعلام عربی یا بیانیجی گلک شوانا دجی و پرسید راستن بله كلام كيف شفا أنا في مطابقة كانوا الجزيرة بكوا عربية بكوا من في أصناف بيجم بس بكوا بس ساقي شو يعني هر جملة كيري دا إيكي جود بيدجي في برسب كيري ماشية خوي سرقي محللتين ونسر طاون برانبر ويجي جالك خلقي دام بدان ما كري بوشي سرق وزيرين كندا دام بدان نتایج پرسار فراندوم موافق گله کرد کرد بوچی توی نشانه دهی یعنی اویاتی تکرن و نافخوشی دا طابور پنجه گلک دوره که بالا گیرا پلاستیجی دوره که گلک مازن گیرا بجا دست ناف دا گلبن دست دروت گلبن هم منظانین بس دور گیرا بس برانبروی تسیلحه که برانبروی تا اراده گلکی تا هی برانبروی تا مجیه که دیگهشتیه هی جبرد نشا کارت کرنه بکد اگر کارت طابور پنجه کارت کرن وی ملتی کر با اف آهنگ ندیدن و اف حماسه ندید که خلق بشه سر صندوق دنگ دانزانی خلقی ما قناعتا بو چی بوی او تیگشنا بو چی بوی که بارش وانتشتانه کرد اما سرک وزیرک آنوالاتک دجاتیا کسی دجاتیا خب ندیار کلیه با ریفراندومی ها بو معلوماتی ده یه گوتی امنت گلین آنش سازیه جاری پاشی اندک شولی دیت انسانی اوه هیدی بیمرور زمان اب خود اینه سرخطی دینا آشیر و کم کردید بجین چیزی میگوته تمام تجربه هبون یعنی سروک ارم ما کردستان سردان ترکیه کر آلای کردستان و پیشوازی لحاظ کردن به مراسم سروک ولاته کی پیشوازی لحاظ کردن اولاد بو وقت محل بجارتن کنی سالاناتو دیجی مراسیای چواتو دی پارلمانی چیگی چواتو دی حکومت چیگی تو کی تو چی تزانی اولاد امریکا استقبال سروکی بکرد آلای کردستانی برهنده بوی پرسجی دی دجات یا مایده کردن دی تصریحات دادن دی داخویانی دادن دی محاربه مفهمی شکلاکی کن دی مطرسینن دی جیشین سر حدودا و حتی دمایی بس تقناعت بید از مسئول مشاخونا خو پشتی دمکی تو بر خوب دی عینا هر او دی دامپدانی جیب دولتات کن چینگی تزانی چه یعنی کلم که در گی بگیره کی دی خساره بید ام دی خساره بید زیانا مصر دی ترکیه که بید زانی در گه دوی سیال عالم اروپا و آسیا پیگیره گیره چه تو دیگیری یعنی اول نه یعنی هندک تشتهی برندی خلق جی گشتی و قناعت کو باری و تهدیدانی نه ها خلق ما و اراده خو چه جرا ناشکت و تسلیم جنابی و باری جی وانا چی ما تجربه تین و میدیتی نتایج تو برندی ام متأکدین بوی پرسجی پرسا خوابونه هر اولاد دام پیدا کن و هیچ مطرسینی بله ما مصطفى اگرم بین السر راگهاندن آزاد تو کروش نمافانه بینی که راگهاندن آزاد چند هریما کردستان هیا یعنی اگر هبیتن چوا کار خو انجام داد ما یعنی اول جی خوشحالیه ها پلاستی یعنی آزادین تو واری راگهاندن دا بار بگه کسی نگویی تا تو بوچی بی بابت آزرینی تو بوچی بس مفهوم و کتیگه آزادی بله لازمه ام درستی سرپراسین بله چونکی حتی که ام پی مفهومی و کد از گیت راگاندن مثلا دیگه نکریه مفهومه که درستی دیگه اشتی
مزیدتر یعنی یا مفهوم آزادی استقلال کری بولانه کی کو ببره بودجاتیه خو اولین مفاهیم آزادی دا تو وقتی آزاد بی تو لازمه کارتگیرن آزادیای برانبر خونه کی تو فکر کا جدا بی او فکر کا جدا بی تو دی سر فکر خوشور کی بی کو تو دجات یا فکرایی کی بله ام برو واجی پلاسی بینین یعنی اوج یعنی پلاسی داخله کو ام بیشین چنا بی تو کار بکی بود دجاتی که نه فکر لا نگید کلام که فکر خو قناعت بو خلقی چه که اوه بوده مهمتره که تو دجات یا فکر کدیم که اما صاید و آزادی گشتیم با مفهوم آزادی اونینه اصلا وقتی تو آزاد بی چنا بی تو آزادی ایدی بشکنی چه شکلا او جی آزاده تو جی آزادی بونمونه ما 8 آین 8 دیو داخل وزارت اوقاف ما 8 آین وگاوت کردستان داین همی پیک ولجین هر کی تو قصد خو مراسم خو پرو تو براینی و نورمال یا پرو چی بس چنا بیت آین اک بیت دجاتی آینی دی بکت بشکنی تو تمجید با آین خوب که آین خوب با خلکی شروفه که بلا خلکی قناعت تهبید بیت سر آینی تمانه بس اما تو بيجي اف آینه بكير نايت وصل اول ناچي بيت هم ويب كارتيني تراجع هذا دزاني بشكل شكل سواء مباشر آن غير مباشر امی دجاتی افکار دیگه یلا باشه مثال وری اگر راگهاندن و آزادی برانبری خو پیشیل بکدن بجین راگهاندن او علاوه اوت ناف دست هر کس اگه داد تو ببین اگر کادر راگهاندن یا راگهاندن خو و آزادی پیشیل که تو ببینی که ام بجین چه آزادیات نافدایان ام دی چه شلای راگهاندن و خلقی که پرورده که بجین اوه آزادی اوجی مانه اگه هم خود آزادی نگین مکو دزگید راگهاندن چه خلقی تگینی زانی بجمد یعنی تگه آزادی لازمه زیادتر کار سر بده کردن وعی آزادی چیه مثلا دربرینه آزادی دربرینه اوه همین لازمه یاسا داشتی پلاسی بین چارچوبه کردن و سنوردار کردن یعنی اف مفهوم چنه تو وی تبگهی شنی قادا تو بشی خلقی تبگهینی مشکل ما امش تا نگهشتی نزانی او هشیاری آزادی لازمه بهتر بالاف کردن چونکی دزگه راگهاندن کارت کردن هیل سر خلقی ها همین شکلا راگهاندن گوهرینا پیدا کرد راگهاندن شورش ها چید کرد راگهاندن جواکات گوهرید راگهاندن عادت و تقالید راد کرد هندگی نیت این تد ناف دا گلک مهمات پیرا بید بس مرجگی تو لازم مفهوم که تدوید گینی خلقی جاری تو خود بگی تصورا مشتا اما که دزگیت راگهاندن توی مفهومی نگشتین ها مفهوم آزادیه یعنی رجا هر بلندش داده نگشته احتمال رجای کبید جی اما مطلق ناقفین که اوی مفهومی پیراود کن بس پلاستی ام درستی تنگشتین بله ما مستقرم بحث راگهاندن آزاد که بجین با هر جواکی که راگهاندن آزاد چند یا پیتویه گله کا پیتویه جی یعنی اگر مفهوم آزادی درستی بگید خلکی گله کرتی از بجم اوا کو تو آزادی برابر خوب بشیل نگی از آزادم د جگاره که بردم بونمونه بس چنا بی دیکلاو جگاره کارتگیرین تبکت بنات تانکت راست از آزادم دی بخو کشم بس چما جهکی کو آزادیات تگیردن تدگی اوش نفسی مفهومی یعنی افنمونه مین آدم زیده تبگی از آزادم بلا دیوکم بس من آزادیات تگیداد زانی راست بوچی دی جهه که تایبت ایتا کرم و جگار کشار نویره مطار بونمونه مانه چی تو توی وب کشی که هی نو کشی دی آزادی های تک دی ازعاجاوی که زانی اوش جو صایر یعنی بخوب کشه دار سری کشه بس کسی تکی نده تو جی فکر خوب باغ و سر شروعه که بس کسی دینه ایشینه زانی هاوه مهمه برنده لازم افتگه نف مدا بالا بید ام بشین پیره که خلق جی درستی ورگیرید دا شد باری بتبینید اگر نه یعنی برخلقی جی آلوز بید و برمجید چونکه اما روزنامه وان میدیا کار وقت ام کات که وقت استنه که ام تگه آزادی شاشم خلقی تگه راسته
ما مست جوره که راگهاندنی هم بشین راگهاندنا دولته جاری افراگهاندنا چند یا پیدی یا کدبر یا نکش در حریم کردستان هات بود دانا راگهاندنا دولته یعنی چه ما بس اگر کانال که بدین کانال که حکومی بدین وصل بنفشارن چله انا بله وجه ایک شوانا يعني ایک شوان بالغاية واشم بينم وفعلا ما زيادتر جرينجي دا مسألة حزبي دوار راجهاندني دا امنا بجين هذا تأكيد كما و هر حزب که ما في بريكا هر يعني هر ريكا كهبيت بشت قاعده خو بالفرقات جمهوري خو اوه ما بس وقتی کانال که حزبی تلویزیون که دانید آن دوات دانید آن دهات دانید آن هر کانال که راگهاندنی دانید هدف هایی که دومایی که هر اوه بشی جمهوری خو بالفرقه چونکه دانانا تأسیس هر حزبه که بود چه کو گهیت دا صلاته و یعنی تو دی چه گهیت دا صلاته تو دی مجموعه که اکتیویتی ها که مجموعه که چالاکی ها که دا تو قناعت با خلقی چه که دا تو جمهوری خو بالفرقه و پیره که بشی گهیت دا صلاته اوه شکل دانینه ایک شوان حق وای مشروع عوض و دیفیاسای طبعا تحقیقات دزگیت راگهاندنی هبن دا تو پیره که کار بکی صح که حتی نو که مبدهان كانالات حزبية ها ما اي كانال لينا مثلا كانال حكومي بيت تجربة هادنا كده فشلنا يعني كانال بيت حكومي بيت كانال بيت مثلا آن حتى طواري بيجي كانال جماهيري دابين نوكا بونو منا كساك بي بي سي بله اول پخش گشتی دا کار کن خلق اشتراک ده تا يعني سالانه خلق کجمه که پارایده تلویزیون خلقیه دهان کانال بی بی سی تیم دهان زمانه ها وکو شاشه از بجم بس خلق مشارکت داد کرد پاره داد سالانه بس تشتی خلقیت و توری داد تا پیشکش کردن چیزی خلقی تلویزیون ها بخواه گیری زانی ما اونینه منینه وکو حکومت جی منینه ما بس نوعی که اعلامه بجن اعلام حزبی ما نوع اعلام مستقل جنينه واعلام بيلان جمنينه اف مفهوم منينه كان الله بيجي از بيلان منينه تو هر سلانه كيف يعني تو اگر تو سرمه بي از دعمات بكم بس مواطن يجيبم تو سرمه نينه بيلاني بجا قايدولوژیام چه فکرام چه لازمه سروی فکری شول کرد بومن ما مستم اگرم بحث کنه کوام هدی ان شاء الله برف دولت کردی بچین چند یا گرینگت ویدیو میدا کار سروان کانالن دولت بهت اگرن و بشین کانالن پروفشنالن گلکت باش دام مزین بنفشارات چه کسایی که چرا نگیدانه بر اری اوگلک مهمه پشتی دولت کردی تراگاندن لازمه طبیعت و سروشت و تیجه اعلام مش خربت گوهردن قناعه که دیشنات قناعه کادی دا یعنی اوه ناچی بید ویرانگی می تفرانگی نوکی لازم ام وجا پروفیشنال تواره نه بس واری علامه دا بس ام چیگی بابت ما علامت همی جوان بادا بس واری علامه دا پروفیشنال خونی شاخر گیدین تجربه دو سه تات اینه کردن حتی نوکه هریما کردستان دا باشه پروفیشنال شول کن براستی جی بوینه جدر بو گله کنالت بیانی اوروبی امریکی عربی زانی وكو بروفيشنال شو كان لو تعامل او كان او كان جي ابد بياني عالمي مستويات بلندن بس ناگه نویری بخوشویری ولدگیرن لازم وقتی هم در بازی واقعا بین هم به پروفیشنالی وجه شول کی زانی هر دی تاکید که و ام لازمه وان برجواندی حزبی و دینه رخی برجواندی دی سرکار بکی برندجی تصور من مهمه ام بیر الوی چند بکین بود دهاتی ام چوا و اعلام پیش بخین ام چوا ری اعلام کردی ری دولت کردستانی آن ری کمار کردستانی ام چوا نیشا خلقی که بیانی بدین زمانی گله که مهمه چونکی مگوت اعلام شد همین گهران کاریا پیدا کرد احتمال پریکا کانال که اعلامی یک کمار کردستانی تبشي مثلا بري دهان كومبانيا بدا تو برهنانه بونمونه بدا كردستاني دازاني تبشي مثلا ريكاوي كانالي تبشي پیوندی 10 ولات زلهز جهانی خدان دا صلات و خدان پیگه که قوت ناف جهانی دا تبشي بینی گریده گل کردستانی تبشي ريكاوي كانالي دهان
سفارت بینی وگی کردستان دا و هكذا يعني وقت تریه درست نشاد ازانی اوه گلک مهمه لازم امسر بیتوری بله پشت قناق دولت بونش بله ما مست اگر از پیواد دومای جناب تاور بگیرم والله پیواد دومای از داخل سرکفتن بهوت کم و ایویا ما و کوام چوا ما افکرنا ولادی پرساری فراندوم دا وسا ام او ما او باوری جیا هی آینده که گلک نیزیک دا ام وسا پرسا واگاندنا دولت کردیجی ببین بله روزنامه وان احمد یاسین زور سپاس خودت گلم دام زور سپاس کاکتلی سرکفتی زور سپاس بله برسان نهاج جماعت دومای خلق اخوی افریقیش برنامه هوا روشنا برنامه ایوار آبادان پی وی چنده کو چنده کی شبیدین خدمت ها بیان بار اسکر بیدن تمام خلق کادی بابت کدی خود هری کارو پشتوانه مهمیه بیت بخاطر